namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel number of course that I came like better Mayengani man lenga ta king linka vele na Dr Sithole man tinga ku rani ne ku busy blind man Yeah, so he did 25 August no one is between Dr Sithole and Mayengani the president. That's what I said that Mayengani the president. So if you post a post on Facebook, as you can see lenga fayitsala ku hala ka dzingi va ive matanda ya n'wamlambo. As you can see, even then you go so okay ka dzingi nkoni vhevhele se ha swi tiva la Dr Sithole of course yi huma ku kona se veri ku viwe matanda laha ya n'wamlambo so i cini swa va n'wamlambo Master T. So based on my research, in fact, Ngwamlambo is basically the same as Mamlambo, where side like a Zulu. So in general, nyoka it's either nyoka and tava, or can we say a mysterious snake? I roll it down because you're not in shaka to tala to hambana banga we eat hamatin, you're not in shaka to talashunen, nyoka lewa. I even remember 2000 ukutadi mfula lediya ngoma 2000 kwahala akuhlamusela like vokokwana ku vona va kombisa ku ku yiwe matandi ya nyoka a swi hamba swi trenda ngopfu khale ku yiwe matandi ya nyoka so nyoka ya kona yi va yi ri mysterious yi hlamusela tinxaka to hambana van'wana va nga ku maybe yi na tinhloko ta ku tala like yi na ti-variations to tala ngopfu nyoka leyi of course ku vulavula ku hi yona la swi kahle hi va hi kha hi swi twiseni side rero. So in overall, it's a very, very powerful snake. In other words, Ngwamlambo nyoka leyi nga na matimba swinene yi nga na the powers to yi nga ona as you can see kwala no yi nga nisa na timpfula yi tisa na moya ku hi vanhu va khale leswi vona va swi hlamuselaka xiswona and stuff like that. I believe ka ti-natural disasters, very natural disaster liya a yo humela njhenjhe ku va kha ku kwatisiwe nyoka and stuff like that. So since nyoka leyi dangerous a swi vheta swi ri clear ku ndle ka hina so ka dzingi va teka matandza lama va ma yiva va ya na wona kaya so it means nyoka leyi yi ta yi kwatini N'wamlambo yi ta va yi kwate ngopfu nyoka leyi yi ta yi kwatini swinene nga ku i Mayengani in this context i ta kwate swinene i ya ku hlaseleni i le ya ku laveka matandza and yi kha yi lava matandza lama yi va yi kha yi ona ma vona mhaka leyi. So it means yi ta yi kha yi ya le ka village leyi kha yi hlasela kwala lexi yi nga ta hlangana na xona until yi ze yi kuma ku matandza ya vana va yona ma le kwini lama nga yiviwa yi ta va yi ri na ti-anger issues loko se yi ya fika le vhele ka dzingidzingi hi ti 1 ta October. So hopefully Dr Sithole yi ta yimi va yi ready ku va yi vika hi ku hey la xinkakaka xi ta kona or N'wamlambo hey a nga ona mani a nga fika hlasela mi kuma ku siku sala ku yo le swi chavisa swinene ku as stated inyoka leyi yi nga mysterious and yi kombisa ku yi na ti-powers ta yona yi na ti-super powers and stuff like that. Even then vhele khe hi suka ka section ya Mayengani ri karhi hi ya ka sayiti ra dokodela leyi beef kahle leyi tsakisa hi ku ta hlamulana ku ri ku hava fair beef yo fana na leyi loko ni kha ni hi langutisa mhaka ta hlamulana loko lowun'wana wa ina lowun'wana wa i ri no vuya ni yimanyana kumbe yi ta respond kasi ivi yi respond ri vhaka leyi. So no, not the same exact date vhele yi hlamula i Mayengani the president la yi nga fika yi tsala this post okay so a swona kwala ni fika yi vekela i monkey or baboon i baboon ne i monkey or baboon xilo lexi kumbe baboon ne I think xixi but I think it's a baboon ne I think it's a baboon okay swi fa swi bayizisa sweswo I think ku ta ku ri a baboon. It has to be a baboon. Let's see. Okay, a baboon. Shilungeni a baboon.
ya ivi on top vhele yi fika yi tsala ku hi fike njhani ko ni va papa wa Tuva or ni va papa wa Tuva. Okay. Okay, what's happening Masati? I need like tanihi tiva ku beni Mayengani na n'wana a vitaniwa ku Tuva. For now ku hi reference video ni nga n'wi vekeli vhele hinkwenu na swi tiva ku yi na n'wana loyi a vitaniwa ku Tuva. Na mhaka leyiwa. And then Ben Mayengani, of course, is portrayed as a baboon i mthandolovan. Na mhaka leyiwa. So la murhangaphandla va yi veka la ene yi le ku hlamaleni ku swi te njhani yi fika yi bebula Tuva. How is that possible? Ku ri seed ya yona yi fika somehow yi kumeka yi va yi bebule Tuva. Like it's a question. Anyway, very much no kushi veta swi kha swi ya ku maybe yi nga va yi khomisiwe pala or online yi khomisiwe badge. In other words, how is that possible ku yona as a baboon yi nga tikuma yi bebule Tuva? It does not make any sense. Na mhaka leyi so leswi of course dokodela yi chinga ku hi swona ri kwalano ya it's more like nga swi kombisa njhani huku yi fika yi bebula yini i xo xi nga xa ya mbyana yi fika yi bebula mbuti. It's more like that. How is that even possible? How is that possible? Swi loko n'wana loyi a hi wa wena in other ways hi leyi bebule Tuva swa ku n'wana loyi a hi wa yo lero swi loko baboni leyin'wana yi nga va yi hevhe na Tuva hi fika ku huma Tuva leriya naswona i context yaleyo hi fike hi swi twisa kahle context yaleyo timbyana timbirhi ti fika ti bebula yena ni mbuti swi loko mbuti yi fike yi nghenelela hi va yona mhaka leyi mhaka leyi yi tlhe yi continuanyana ne. Because sinya vantshwa vhele swi a nga bra Ben Mayengani na yena i fika a posta something here as you can see a yi le ku deleleni na yena i le ku yi suseni i fika tsala ku hi ti 1 ta October Ben Mayengani the president yi humesa album dzingi mahari sharp na as you can see a vekela xexo I think ku ta ku ri maxinjani ne mna ku mangovo xilo lexi a maxinjani guys swilo leswi a bayizisa ni twini ku maxinjani for argument's sake to yi mangovo ke but ni twini ku maxinjani okay swi lunghile a nga xi oxa kwalano so Dr Sithole yi fike yi responda hensini tala yi fike yi responda la leyi nga fika yi kombisa ku matandza lama a ya kona kwalayo na or se mi endle xixevo yi le ku ma lavalaveni maseve as you can see so matandza ya miri wa ka phanda hayi yi fike ma posta kwalano Dr Sithole xadelela tshinya vantshwa xi ta endla wa xi vekela na rincondho ri karhi ku ri rhoketela Dr Sithole xadelela so leswi nga force nga fika hi respondisa swona Dr Sithole kahle Dr Sithole a yi xi twi xi ri nchumu yi vike ri matandza yena ku a ma kona kwale ka n'wina na loko yi le ku mi laveni marhangaphanda ku ri Dr Sithole yi relaxed a ri sungula ni swi vula yi relaxed so like swi teki swi ri nchumu ne. Unless if maybe preparation wa phela mzee ku swona ku yina confidence Dr Sithole i khale ke hi responda I mean okay i khale ke hi report ni vula loko me Dr Sithole ni twa yi nga ri shaken at all swi komba ku yi tshembe swin'wana kumbe no ya humesa na a song maybe ende ri nga tirha kahle njhani Dr Sithole mo humesa na n'wina loko mo humesa beef la yi nga tirha kahle swinene ku ya hi parody ya sweswi yi nga tirha kahle swinene so yo mhaka ya kona yaleyo hi summarizini swilo loko ri amngeza mi subscribe ta kombela mi click subscribe.